SangrongsaloJanajati Gourav Diwasno Rwgwi traditional SportsTei cultural activities Panda Khlaijakha Manjaka TTAD CEM Anantodev Burma EM Robindradev Burma South Zonal Joint Chairman Horendro Riang Chairman David Morashungno Khoboi Dekubonadong Rok Ashula Morasing Para Community Hall Nagot Janjati Gourav Diwasno Rwgwi traditional SportsTei cultural activities Panda Khlaijakha Ashula Pulano Panda Manjak Nai Narwai Rok Norisha Kanro Lamjok Shokoi na Harsakha Abni Aglo Jati Kathar Musangai Panda no Chingshoy Rakha Panda Manjak Nai Narwai Rok Ashula Dalbidal Tung Rok Mutong Sakha Aba Haikino Panda Manjaka Rung Srungnai Te Amsini Lukorok Ashula Lukorong ni Bangmari Belai no Kubang Khlai Nuk Sakha Abni Aglo Kognarokha Panda Manjak Nai Narwai Rok Tinio Fotisoja or Kasha or Chini Junal Office Tongo or Junal Officer Borongi Tripura Agi Jug Romoi Tam Tam Thung Our Fungan Bagay Boro Dugnaway Tini Tuno invite Higa or Ani Yem Gan Tongo Sika Montri in additional Siutongo. Okay, Tangahin Oro Angnuka Hashingo Punumani Obo Yakong Gong Sabai Talai Mani Aba Agi Jugatung Terror Terrapuru Tungu. They all was Hotel Limani. Hindu borno tini wak tan mani awak osorungai borno yak tebelai tamu tekija wak cikonuna nango ge buri wa fan cholai mani abano inu fan cholai mani te agiota ge tabo tei kebangma tongo dagari sungo mani dagar mani kaisa chalabai kaisa buri ba buri bai buri dagar lai mani ei somosto borok traditional je chin borongni agini jugno teisa tisai tumani bagai Ango Ungono Potisora Chini Ungono Junal Office Ebong Junalni Chairman Rogno Ang Belai Hambai Maya Faro the Brok Teusha Borongni Bukawo Agini Jugno Sishawi Punurika Ashali Panda Manjaka EM Anantodev Burma EM Robindradev Burma South Zonal Joint Chairman Horendro Riang Chairman David Morashing Mirza Kathalia Tipra Motha Youth Organization President South Zonal Development Committee Member Bonomali Dev Burma Prominent Social Worker Konkon Morashing Kasam Tiari JDO Ojite Burma no Khoboi Dekubonadong Rok Shantribazani Shimi Bikramnikok Thum Chini Khorang